anga ngaraw sekoni dongo tigilamaw mamunu tuye kalo kelenge kasola keba kasabiya ke kuye nennu taga nyesinyama minye andambew ye uyo ulubo o minaw kono mamunu do sa ma dogolo nta koyi an koro musoba no e Fatmata koneni bela jele wale babani sirani kata se Mariamba ma bigini bagaga nunu bela jele ukakiri kumbeka ke kunungo tuguni lamelu bela jele nkele kofe ayira la saka foko mi cybercriminalité mawye uya ira kuye kalo kelengo ninke kalo kelen ko fe sa uye la nyini ne ke jiju fe ko ka liberté provisoire ko duma cybercriminalité ko alema degunyo ola ale koni sona o ma ukata nga uka blau kuna ka fo minye minelimu kunkara no okara jouer kalo tlemuga ani fla temene ka sabiya ke kuye nennu taga nyesi nyama uye andambe ubo umina unkono okiri hugumu konna na sa Fatmata ko ne babani ale ni maramba oluka ngana nyan soro ko kenega keba septembre kalo nata tlemuga ani kononton minye bigini ye ale ta koni blara sa octobre kalo ale tle worola keba ko minye ni waliya nye abela jelen sebenje la procureur fe ale ka soro ka sebenga ka dawka kata di bole kolosili keba ma o ka soro ka yamaria di babaninga avoka ka kumana noye Boubacar Soumaré ye seben kumeta di ode masa o ka soro ka lablali ke peu o ka soro ka bo nga hagila nunu jiru ka so de ni ngok nga teli de keba nunu tama nogone parce ba do fe fana leçon doni balaw leçon doni bala anga dugo ke ni nga ke sababu nyuma ye ako finya ka bo mamunu bu no fe bela jilinga do nga fo ko ni watina jamana mo gote ni ko nuna ha anga laje an bela jilinga jininga an kulijila anga sege ango doni anga baraw ye munu ye anga uluke sino keba yerwa do an personnage ode an woni mi semina kata kuma mawni nyanje saka chefoni kambe ke ka mawla sigi nulu tura ka kari nyana ta o mayne o ba an ga bara gele amulo ama nyinu fe anu no fe maw fe ala ka hakli nyumandi an bela jelema ninga ke koyi ale bane keba ina fa anga jelu ya nyini chugumina kita jelu ambu fo uka wulika jola din koyi na anu ka ko famya chugo nyuma mi ye seguye bedi kala jula ale yere nana ko la ka bo fo segu kana ama fo ka jelu kuntigere fo mi ye sawe jabate ka bela jele fo fefe wula ki jo ki dadma no ko na keba ku benite ninga ke nin koyi ale fiye bole anga anga manivia ale sraw fe keba na mora cybercriminalité konna na ka sora matoyi ma do mande ka ta so da keba kuma ta biye juma ere ala kan itire al ni procureur terike ka ta bi de nu yi wula fu na ke ebi refle de kitade e dondo be fle kita sasa ibe ka ikuna jula fu no de ka kana segi ya de